أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ngiyafakaza ukuthi akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah, futhi ngiyafakaza ukuthi uMuhammad ukuthula kube naye isithunywa sika Allah sokugcina. Okay, tingikhulumeni ke. Assalamu alaikum, sanibonani sizwe sakithi Afrika yonke nakuyo yonke indawo lapho kufinyelela khona lenkundla yokuxhumana. Bengithi anginiboniseke bafowethu ukuthi njengoba benginitshela ukuthi lo baba lo bengikhuluma ngaye ngithi une bakery uyasiza ngempela emphakathini yakithi. Ngifuna ukuthi nibone ke ukuthi uma ngabe sithi ngempela uyasiza, njengoba sithi imadlana yakho le encane wena ozoyilahlela noma ngabe 5 rand noma ngabe 10 rand noma ngabe 20 rand, siyaza sikho esinkwa se5 rand. Kodwa uma ngabe ama 5 rand ewu4 uyakhona ukuthi umndeni ulale udlile. Njengoba nibona nje siyabanikeza omama izinkwa, akabachathi akabathengiseli, ubanikeza zona free of charge. Ingakho ke bafowethu ngithi ke loyo onakho sibusisiwe isandla esiphayo kunesandla esamukelayo. Asikalanga ukuthi kumele ukhiphe malini kule account le esinikeze yona. Lokhu nje wena okubona ukuthi kuhle, okubona ukuthi wena ungakulahlela, umdali uzokujabulela lokho abuye akwandisele nalapho uthathe khona. Sizobonga kakhulu ke iminikelo yenu. Sengathi umdali anganivula ingqondo, anivule amehlo, anivule inhliziyo, ninikele nje ngesihle, ninikele nje generously kuzokhona ukuthi kusizakala abantu abaningi. Njengoba ngishilo ngathi lo baba lo eplanini yakhe ufuna ukuthi abantu abamnyama njengoba eseqalile ebatrainer lapha kwi-bakery yakhe ukwenza yonke inhlobo yamakheke, ufuna ukuthi kusasa abantu abamnyama babe nama-bakery wabo. Njengoba nje ebatrainer, le mali le ayifunayo ethi ucela ukuthi nimdonatele, ufuna ukuthenga ama-ovini namapani la okuzokhona ukuthi abantu babhakele khona babe nama-bakery wabo. Sengathi Allah anganipha amandla, anivule inhliziyo, ninikele nje ngesihle, umuntu angavali isandla. Sibusisiwe isandla esinjani? Esiphayo, okunesandla esamukelayo. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Rabbi zidni ilma nafi'a wa rizqo wasi'a wa amala mutaqabbala wa shifa min kulli da. جزاك الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.